lo mnaka lo ngamthanza kakhulu ngoba uma ngicocela abantu ukuthi entsabeni akudlalwa some people they still don't believe ukuthi imali yaphewula ikhona. Imali yaphewula ikhona mnakethu ene iyakhala imbama entsabeni. Mine ke ngaba nenhlanhla ngoba lo ngoma ziyampera besihamba naye. Bekade ukuthi hey lethi khwama tamathi ngakacini ngalendlela kufuna aqine ngayo la lesiyakhona. Labantu abantu batawusala lapha entsabeni. Waba nemusa wathi majaha ngiyabona ukuthi nifuna imali ngiyacela. Ngicela ukuthi sijikeni ngoba la kini la kunebantu labanemoya wephawuzi umoya wokuthi nasibiya lensabeni lena batawufuna kuyithatha yonke le mali. Labanye bangasayitholi. And labantu lesiya kubo solanza le mali le. Funa inhlitiyo teni tingabi njalo. Inhlanhla ke leyo.